ya sentimentum ha enra se wo a wotie me ne offenso MC in common me ka che ne se oye adwuma na ne nkrofo bi ada ni nyina ne se driver for esi driver ni wunya kase watiti fuel so ne ade a na afa o shift nkomo no e dey free fuel e dey cost spare parts 87.9 Kumasi driver ni bia nkomodie saa nti we american driver ni bia wutie ma na pa trotro mu no e bia waka se jo na o ga se petrol nko na e boye ka no parts enso so boye ka pa e de ntia e kwanfo any potholes a krai agi aboso kwanfo ni potholes ya krom ha and se we ye panin a what office 87.9 Kumasi MCE DCE now see potholes area na wunimu a I just say adwuma na mpese obeye because say wo share how a potholes ni bi ebi o kra na timi cause accident because at some point ubedru ba bia adwen se bia wanim da ho wo ko wanim na okopie nti wan hwe yi a in an attempt to swerve the pothole no ba hwe anu akodie wu enti ebesre mo se de ebinom ye omo de no monsusu munsua mo amaka no munsua ebinom ye omo de pa wo mo hwe se o betima manage because you see se pothole no estate na se wan hwa nka ho asem na a multiplier e se kwan no wan pay attention to anhwe anfix ya afa be ma kwan no na aye kwan a just say you fix the entire road na so say minisika metimi de aye potholes a ene se kwan no nyina se ayewu kroma kwa bebre ho a ya ne atena ho amakwan na be kwanfo bananke betimi aye hu bibi why not you can push ubetimi pushi entimini anom trotro drivers taxi drivers omutie me anopai okay say John okay yo yate say John yadase na kwa na yenam so no 87.9 Kumasi of course abantimi fix akwa nyina at the same time but me say baby wo ho potholes na problem ekwa no ense bia eyekwa yakase yentimi mfa so potholes anke betimi akase at this point ye nyina yenke humum na yenhwe ni enso so obefa so akọ aba utimi bo pothole bi mo na chese kokko de hye obo nyasem ketwa Akoma FM 87.9 Kumasi enti driver ni be ka say ai wo ma ya de na enso so ya kwan we ni also mo hwe na omo eye hu bibi enye se ye koye se ye ndwiri kwan ni me si bi ho ye potholes keke potholes ye hwe na nke aye ni yi eno ano no ye wi a trotro driver na taxi driver no nam kwan no so no na so madwo no intine argument omo be ye na no pen say John ai yate but monka na mpanimfo enhwe na omunye potholes ni mai because say me come azia me koboka ho kodru ha ati ase so tu onwe ai
Akoma FM. Last time me call Kumasi. me call you area ho, yes. Na at a point na me feel say but you can be baby a metimi afa so ana. And some are reporting. Say John be here just to onwe kwan no. Enya eye fon. Me am afa so. Me kwache na krom. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me kwache na krom, me kwaye wache na krom. What? Ekwan we ye kwan ya kan wasem wa ka ya ka wasem ka obi amfi hapa kwan ben almost Akoma FM 87.9 Kumasi. Airport runabout kwan yi ko nyina kwa kofa flying kwa nanu me kan ho asem. Even on the runabout I'm told to say I there would the exit ya cross room basa. You see say mayani anya dini anya saa de no a it will get to a point ye bisa mo ampanifo meka say ye sika ntimi nye enti ada na say sia de no a ewo hoi no ye mia ye ni nhwe ne ntimi empache I mean obi ye ne de na no mia menua of swame oframe I said, John, you say no. Me gidi params good. Me no cry me nyam fa ho mehwe so I said the wo kan no. Me nyam fa ho mehwe. But of friend me no say na no odi wo kan say. Enti ye hwe na ye nyina ye mmoa na me chief. Ye adwuma. Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti si ye hwe na ya solve ya si ye titifu no so a ye te so no na ye hwe me si Potholes no de eye project ye nyina no e wo si esum ba bia wo bia e wo se udi hu nkomo yie